Buyakigema umwanchu murigiria bugeta seni kyagetembe na kwariganiria senchira bene asumuruburio oiga oisiko ya bisi na litukulia lero ase entunda inde aigan ninde no mogeni ase enkwaniga ye masemo chugani atotebiri telia na tusange asumuruburio mugema bwelitukulia lero. Karibu sana mheshimiwa. Mbiana. Ewa. Karibu sana asumuruburio. Takia kote. Beyana kabisa. Uya sana. Na wale ubiwa ikira. Asante. Mbiana. Ewa no mheshimiwa ase umwanchu murigiria bugeta seni kyagetembe andaka okorase entunde ntangani gosoko nyobere ga kuigwatanya okorra totebingeri tele yawo ngakyokurukwa nane ngayokurukwa biamono sana asili bageli injengoro Dr. Timothy Arege ongoru usi lakini kuruboge tutu ya not asa guru kunyankanda Nankanda eri ya Maran sub county abuno seito agiri nje no mugusi mwa tenga anta bangi naona abana be school bawo kanga tili mugusi agino mugusi Arege ngaiwa soma je na somete school ya Nyachuru primary baka kirasi sato ngarua ro mwa kominto ngakiyo akandisia kandete school ya Kisi primary matinsa grande tonga soma paka ngakora primary ngagenda Nyansiongo secondary ngana kole secondary ngaenda Nyansiongo high school ngikitwa lweka form 6 ngana form 6 ngakora ngaenda university ya Nairobi no somete degree ya Ntangani ya kabere ya gatatu somete Kiswahili andake challenges kwa iterete chingagechia kwa masomo challenges eti ninge chalinge ngakiria litangani kwa kugenda ndabona gutara kuruka paka Nyachuru na ndo irane na beregeka matukandi wacha bata ulero karairi chai tundubali umanya ko chiragiro umanya kugenda lakini to wika tundubali ke tundubali alenga sakuru tinga abo alenga atambe mbona witani ase skuru yali kwale kuira na ndo chikorage naona kwale kwenda kwa school wacha ko irecha wacha kupima usikwa yetika bali wacha kupima kwa gende school ile muchando mutanga muchando kabire ngabili make twali kuta chance na kwale kwa nyora chinda cha koliri utachunge tuna kwa nyora na yara byachira kom ngabili kwale kwa nyora mu na wana mu minto kwale kwa nyora nganyete tutoko chalanchiga tuturia bake atukanyerete twarusi gochi uchiage zichinda nchiro litangani kera muna anje nare gosoma ngakiri twari gosoma abandi bari goja mambia baika usesa 5 na nusu kolengera lyali wagenda abandi twasoma jinsi nchiro kera wana bari ngabange school we twasomete ini mchandi twanyara temekemeke lakini wana kero kuligera libuna wono ense moya Kisi primary naro ngo amenyete jogo ngo muchalo lingo no ibugo tara mono ku town jogo ku Kisi primary to jogo kwa jogo mambi ntuko wacha Kisi primary ndi twari ku report ku class wigoro samoja wa class na kuira na uchika ogenda lanji na kuira yale kwa ko marangi twari ku kiranji kuligera lya magana ya secondary muchalo yale ngo mekeme ngagiri mate twari ku itusana chibuli chale ndi chinyinga bamura bali gocho abanne kabisa bamerete chine abandi banyu bametera kini bali school batoita kweli kuna ndio wale ngabana aba ngwale kwa pocket money yogacha wale gocha bakuira baira so bitu atonga as a morning we are here to be seen but not to be heard oro bime chando tu amenyerete ngakiye so these are some of the challenges to identify lakini ndio njia toke tukabiki tulirero so mheshimiwa kwa jaza ku manage ko overcome challenges choko worwe fees challenges choko sometimes choko ra banko tali kwenda ekerasi akikuwa manage tu kwa gacha kwa vya masomo sana hizo alidia mimi ndio tuna karaba yote form 3 go chigoro na bwati mechando sana hii fees yetali kutoka rais tesajile watu mu wachaka unaona grana alenge nkorengera lizina alenge form tikina alenge wansira form 3 na nate wana alibasali gunacha
lakini na gagira umupira kuri umupira ukikobana na rangi gunaji wako umupira na gagira volleyball iyi yankonyete ikageranga ngaita sawa lakini ndina bayibuli mbate mete sana ono mugako minto na beruete sana kera abana nabangi twali ci school ni mugaka wono mugako minto mono ga banjita abana ba minto kinyaruka rabo ababete ci boarding ngakiyo so aba murende tutali ngaji boarding lakini abate mete abayiruete sana agatokonya tukaje korosho bwimo bwite so yes challenges chalingo cha masomo lakini leo ngaji elimu yete naende kogenda university yalinga yenteka kwa sana litangani kogenda A level usaya yalikuru kuhaya jinga kichiri kogenda high school yalikuru kuhaya uyakuwa leo kwa rumu kisana wete aende liwa antu kumuntu tali form 5 na form 6 tali kubeka rongi alikuwa kubeka binyansa nechi sweat na yeye form 5 na 6 kwanya ile sweat hiyo kwanya ile rongi kwanya ne blazer kuse iboti tu alikubeka woro kwa alikuru ani ngosome na yo chukubeka rongi uweka naba murabandi bachire uchiwa ande lima tu waitire kinyoro bantu bali kutangaza ku chibiro bino mono nyale na karali ngai waitire uchire university oso uchire aya na kuruwaya lizinga kielia tu alikuwa nyaba murabasi tu balenga bakesanda bajite university bacha bato tabingo manyete university ya nasagia tokuli nyamakera lituko tokunyo cha kira chinsa tokuli mugati kire mambia ande to wesibye cha yakobo mama ene ngakiri tu wesibye cha yakobo komanda university tukayendo yore ndi tuchikora manganayi ngagire matenga akwa alikora nyamalimo nabura yore bade mitinyi sitana liyokora nyama koleka si mono tu ale kwandi wachikuru wachinswe kusekoli ngo itachinyani ngera to yore nyama iko na watu wakimete iko na bense yarenge abaka kwa asire tunabanyikenyera so gukora masomo na asire tusana cyena cyangire tukabere kamanya gukora school litangani mwako mutangani ni tinko ande university abanyakinyero bachite bagancangira niko barelinga mbiya mono sana nyete ibarabo angana leo cyagotabo kimasomo aende ngora ngalikunde ande gatiga na inde mbachite bagancangira niyo tonchangire kabere ngamanya gukora masomo ande university yongera mbiya mono sana sawa nyakinyero asega siba korete so umushimwa emirimo ya emetanganire lyarenge kero urote bone university mirimo ya emetangani oyalinga Nairobi yalinga Nairobi asinali getwe nali getwe school yalikuru kwa city high nitinyo bitubia city high school nali getwe litangani na ila city high school yalenge angena ngarali aliona aliko kolegas na yusi kiriwibere na miasta ngakiyo gansera kyara lirige teka kwa experience ando manya ngakiyo ngosoma nje na kolete bwalimu nyango somi baka lero tinkolete bwalimu tena kolete BA lakini yara na kwata muntu kumbwata koboko so ile asiani ntanga ninkakorora lakini akote mitinye meke tena experience hiyo nkanyolera asiende asakuru kikano girls kerabanya to nimbate experience na somi Nairobi bakangira kikano girls ngasomi myakebere nenusu ngakora ngagenda university ngakora masters nakora ngagenda ngali kwa school yalikuru kwa Limuru Girls board Limuru Girls National School nona sometinaro myakebere kamanya gukora ngasoa ngali ku University ya Nairobi ngakora ake ngamanya kwenda sako rukunga Catholic University ngakora oli miaka 10 ngosomia Swahili nganse department ororo karnani ya se miaka 10 karaya ngenda sako rukwa University nona asomia paka bina bona nachide ko chege county asabana ndo mwaziri we Chipara umushimwa korwa chinga kichie choko chake mirimo ya mitangani kando na challenges siri chokurara nchara challenges siri chanka choko ta chance ni chano lero kuchiacha katia bado expectations cha abantu amangana yo bwancha ni mangana ribona umuntu kwerigia okoreki oronge yubugema bwao kwa andaka challenges kichalengo alafu kuro umanya to tenga ki makenya rekane toka choba kama
challenges chinene basically cy'umushahara uri ngo mokemono gori ikire karutali ikire serikali usini company nene bakonyara besa nchiyo lakini kwa yora mono wantu bali bamine bakomanyite gusaba guchangeire yarugende barangira turi muntu muya tutageti nonye ne cyaye kugora wese tutageti gokonya bakoira bobe but rende we ya those mbaba ba understand mona gere kwa support usini muchango kwa rudo skuru mwana asomire na right wana biguri ba kuja bali bamanyanga besa nchiyo kirali ikiru bayora kweli kibasa n'ichinke cyale teli nga koro mungiti usoro mugoko ile bintu birabo so basically those are challenges and of course kuna wasoma kuchigoro kuna kuskachigas gonusira basani abantu bana mwagi netra bara museni kinyoro usuma sameta na school yemo termo atigamira mono na mumirana abantu bari gusibuka buya those are some of the challenges usibula boko genda so you also lakini also na yanko nyorura basani abayi warosya basani abayi na barabu wanso bwimo bwe Mheshimiwa ngwate bangase bonege ntogokora noro mwazire se county ya Kisii nore umuiburi nore umuteneria se chi sector au atore masema sekta sekete nagotebi ngokora jone mwaziri which para Kisii county asabone na rega singokora ntwareta umugabana na arete biragita ne kigali so yaso karabono ne yogo uko make sure baro seria bantu chipara kire ward tuanza ne kilomita 200 tuja gotabukia tumeje kuanza kule machiria kitali miri makoli ali atana kule mwa tuira noro tulime na rotoro chipara so basically gasi ane ngokora ne iyo yoko tenera chipara ase Kisii county lakini yende ite mine timwe buma boko tenena ngokora nde bintu binde binge kisa chiane nde free inche gasi ane ngokora nene no kulike bitabu wanda bangenya aba maete ko ye bitabu nkino mwali we Swahili ande manyikante mono ko bayubulikwe bitabu bi Swahili ebine bitabu ngolika that's what I do kerende free alike bitabu ebyo and of course jiro munya byasara maite bantu bangemba manyitimu mbate byasara byane na birabye kerende free chi weekend na binko minyoka na achi akinyanga kibigenderete on Mheshimiwa ngakiwe chukwa manage go balance kati ya mangana ukoliki bitabu na mangana yo gukora ubwazire se county ya Kisii well ibitabu manyite tuligento ko kiro kubukira mambi ngabimbuke mambi ndike nabukulika abukuka mambi egituko nabora amulike utaragende gas nabukurwe gas yo cholike abora alike karero biskende gitayo gukora warali so ulikira butelike mpopote abuna ko nawe namuhondo wikandi ndimo kurwali tabukire chiali nabukora kusukia kyaka onda alike page na onda alike paragraph onda alike page 10 kubwate kana buna singa kichire no moyo no go enga kio moyo ro mono na bukulika mono keruta iya na bugo sinyikolika inkie ko ro konyara chinsa chinda moyo to yubukulika na abo muntu kabwa tu umanyi gusikabwa teke uyo kulika bongo kabuli bwars bongo kora sabule na indi mara anje manyite garu kulika tuikolika ebuna ebon na igero ko somi bintu kwalikire kera matuka elire ngo ikolwa kumina tike jana kwa netevinte iyo entongere je kiago soa ya so ime yao ya konya kwandi kulika I think that is what happens that's what happens kimatina ndakeroke keusi but generally chinguru nchiro konyora chiko so ime yao chiko gara kwalika nchiro kulika mugikana umashima mbitabu kikwalikire tabu ndigete ne binge ndigete utavu Swahili wansira kirasinya mpaka bono ngala liko kolire ya kirasi 12 yo Swahili binge bigotumeka asi school chaita wao chi primary na bono senior school mbate bitabu waro ya fasi bigotumeka
nimbwate gitabu gyo ko rufasi secondary ona form 3 and 4 bawo chikokora bakurire igoro kubembea ya maisha ni ali yote gitabu miaka ya magaki alikuru kwa mstahiki mea ikiyako ya garage nziba kuna kogoma kiringaki bantu bate bana kibasomete kikabasera ikiyo akira kinkero nimbwate binde binge igoro ya mangana wa mazingira ne binde binge naenda bona nimbwate gitabu kindi jaja kikali chikobya setbook ya grade 10 mpaka 12 igoro kusishwari play nimbwate gitabu kindi kira setbook grade 10 to 12 igoro kwa kia mashairi tuligete nchen nabangwa na bande igona kira kionkero ni binde binge ala isi bitabu ya na bira ikia 50 na kweta Mheshimiwa ntongire ntegetabu umuririria bugeta seni kya temba bwate asukuri koko ukuri kegetabu ukurigiriria anda kubuga mu muntu enendo to kukuchira in creativity yao ngaki okonyora mangana ayo kurika so anda ko sino kubuga mu muntu korra bole maybe urenge bwa kama successful ngaki mangana ngaki agocha ukurigiriria mangana correct akokorekana asitomenyete abera abe ne kinyirukiane abera abe no mugano naigwa montantebyo abera abe ne kintu naso mengaseti sinara asema ngana matangazo ye TV ko se radio abera abe ne kintu naro liro bisi sinaringe kende gios lakini terikere kintu ora ikurikere ukurikira kilikia gukuna yuko kiriki gukuna paka ime igarikia gukunire abonya wakirikire igo lakini ene kero kurika timine timo kurika buna kire exactly buna kire igo kurika igo ikaransa naye kwarengereri kwaba creative kero kwa very creative kwara buno gukibeka senchira irangu saba antekera bagasome gitabu iki ibinde mbiro ko Rusia sombo sikeri kwaroche ibinde mbiro biyo komenta na bora atumye naende bintu bya biri no migani tatene kujibeka moro simugano yo ingo nyarikanere usumugano yo moyo bitore oro simugano musinini Mheshimiwa challenges kiwe chugwa itrase uburiki bwe bitabu challenges ne chinyinge ritangan karwa likire gitabu kiri muntata itomo gitabu kiabo sekere gyasokire antu mbata ngitiko gora ndawo kanga ayo bwate okurubusa ego tugia kabira bora likire gitabu ngia somo kebabo ayoka gitega na kiki ya mono okole research yo kumia ubo tukio banne ngori yente kali kwali kolikira lakini ya kogende chio onyo olenge kali tiki kimuse tibantu osantu mbaro chigange tukende kia bakenene and of course muntu binde bina magana ye chiro olije chiro y'ebitabu buna nchwana nkolika na ende na publish nchomonye na byake chabanche bweka na bibanga na birate chiro so kolije chiro na tali basinke ne chibasinge chitakeire chigotumika ko birosi wege ndokenda of course una bono curriculum iko na kuchange masomo yako na kuchange abo kolike kitabu wakora ilikuwa kwa rosiri chiko pichichieto kabisa kwa ile chiro ba chencha bitabu bya simiko genda byirana lakini generally negasingi ya ulike bitabu so ngayo kuchukura copies each kero sometimes okonyoroseni syllabus ya chenchiri ngayo kuchukura copies each ukonya kuchika cha kuseni siko bachi ya bani cycle cyali ekere ba chenchiri syllabus nabora akore bitabu ibi binte bingi nabora amwo ni buna maskara yugo tukutere abora ora rengererie orore kyari bintu biri bigo chenji kumbiri binge nabora nyana kantaka kesana ka chenji ti abo kwamwa ora abantu bali bachandike to koreki
donate urubune donation batumie na bakonyora buna bona onye nibitabu bibyanse bitia bana babo ichulime na boko bagenda baichulie bana bakora masoezi ase bitabu ebime. So there are many ways, but generally na boko amo bitukute na boko mo onia buna masakara bantu bachiko kolera ibintu binde bingao goswa mwe urubune donation ase chukuru wao. Mheshimiwa, ase ensemo ya Kitutu Church no ase county ya Kisii igima atwabere gukora ndake twabere gukora chi project au chia project chibinyoro ono mubeka no twakora metinyange bere ya etire twakora go support chikanisa ono mubeka no naro cyo mutanda go support kanisa ya Intanda PG abange bagakotinga no mwana siasa no batenda toyewe cha kwa siasa nebiasa matukali busi siasa ya chitikare utaraja gogore binte tubasa kueba byo bitabu bitokolika bya mustahiki mea siasa ire siasa tokolika tubasa kueba nga bana batoko som university ko sami tole goruyo bogambi na barai siasa kogo cha mangana yo kote bango konye binyoro na ende kerokende nimbate birengerere nimbate birengerere byo kumuri siasa Kitutu Church not go chumbe umwaka oyo go chigoja 2027. So yes na gore magendo konya ni chikanisa konya ande abantu babwati mechando wao familia wao ngo konya ande mangana ye chinsoko ndoseti Kitutu Church not asinkonyara ngo konya nda abana b'iki skuru ngo twarande mekutano y'abana uri amagana y'amasomo na leta abantu bali abarimu bali bamanyete bacha ko bayige kabuya na bawo kibakora amatemo lakini ekiteri yawo kanga kora ingo kora ndo nyisiko yagusi. So bino bintu tokona gukora gere tororenga ki mambi boboki umugambe ko wachete baso siasa nani ngijya ko musetoga cha so siasa bintu ne binge bikogera gutaka kwa siasa njena mali ni siasa lakini kero wachire kwa lire njira abantu bamenyete bintu biri biko gukuna ikiagara una bono eto menyete kuna tu amenyete kuri mukoloni ya tutigete biongozi biro byasinyiru kolengera linga nkitura akole egere abantu balense abantu bali gusiga akenye ngima bali mu babulensi ngakitura akole bawonchuriri banyore kibese kiwasoma uko boyimo iyo ari challenge yanene tugendere usimeke cyabuna ba buri bitu bari usimeke namagondo yaeli n'imigondo yaeli batingo ndoko sokie cyaengiya nebimelie biya. So ino bintu bikogeranga wonguriyo naranga inse gocha na bonda change egere tukole ntuko diversification tuanza kotebya abantu nga telie chayoka ne chiombe nchiro tuge chiombe tutumye restaurant nyore nyene cha CDF ne chinde ko ruisiko tuli ko basabasani bantu marabati chibese ntu paka dona simbaro tubaligi tubalete tutembe ko nchuriria ubima bwa bantu wetera wole myugo ya ekine genteka iyo ndugiya kabere ke gonchanda tulinga usina rego sieka use kwamba gusieka asa matemke nyingi ndako kuligire libona mugetuti ya itoro goro kwanya nere gusieka gusi muntu tayo rengera iringa na kitokoreta bali muamo na baiboli na abana na barayi na chichifu na abande tutebani na kitoko kwanya abana aba egero muiboli uyu mutaka okogende kondo uchigokonya uchikuliye bese gera konyero mwana oye itoke wana konyera ari asa ko ikebeseria kiri nitukubike yanga mwana oye ngo korari ngo itali ubona butu tayitoro school no yeri Kitutu no tubwa school ye level ya Musocho useye level ya Nyabururu useye level ya Kisii school school cho speech rega town wone take ro to asa ko denga linga na kitokoro school chinene kirangu sabanta bangi maze school kera nene ko leta magana mangi bana bago etabuya
iye gosega kirikirage na kirikya kora buya abantu abange bawocho bali mukibagira usina bali mu 50 ubwate no bakomenya ngabo bakomboye abantu chinyomba abo baragere indagera no bakolikurwa abo abana abanyine indagera no ikurusabu ne chiro korosi endene abantu bansari ikene kigenda abantu batali korora gusaba rayi batali korora so ogetutu yoito neta keire into bune bebe bikogera ngocho alije no na avocado chetu kuna chiko bundu kinyinge sana ekare chiko bunda nga kichikoba eri goliyo ebintu mbire ebinge kuna wono shaye to chandite shaye ye ni yale ngomo jumba tangana ri karugoro kana ngati kani parliament ngaya to agirwe korende chikuramba ka parliament yoro yamangana yebango bakamente bango tutata gite ndwa betereri gwa to gwakanira abantu chinyomba tutamanyiti nga chinyomba chigarama yansi lakini rende yayo mujumba ro kwa uterende njirare kogenda kwa ni omuntu mutaka teri gusiya itoko osteri bo getutuoka kwa ni mutaka kenye ngima inarega sinta kitoko kya abantu abana abakone iri michambe abase bitabo byane ase myake mengi koro yaikire ngenda ya samachika koroso bibanguri kabiri bigenderete genda na inchemboro itamekurwanire ibintu bitubironge mushimwa se kitutu cha chino nkekege ni orachi go introduce yo kandi no kufixa mangana education system na mangana yoko leta creativity eri na diversity asa mangana bole ebintu kenene pi ebintu bibere na kwana ebibini na tunako minyoka mbiri ko letera muntu bese mu no muntu nebese bese ya yiri gereti ya jorete tuzi bonjura tele sino boli mu getutu kile muntu atu ale ngombe ya gukama abwata 30,000 chibese ya mu uko no taga chinyumba permanent is a game changer tuzi ko leka kile muntu atu ale ngombe ya mu getutu yo gukama nimo utanyore gasi yako kora muri abakoro sinyomba babakonyora kigasi muntu ko ni kirangi yakonyore gasi so umuntu ko ni gusime chumbiye chiombe gakonyore gasi wantu bavetinari bakonyora kigasi so ninge tukira chenche ibintu ebingi wali utware mabera mange tubate factory ya mabera wantu mbare gatware ko liko ki accountant ki clerk ki watchman wantu bagusibi it's a big thing so opportunity ni gente kenene aso ko riyo likuwa ni kile kigente kenene turakore tuanze ko chinchu bugima bwaitu otherwise tunako tebya abantu ngaya ngaigwa naende ko bwate bintu bya obisaine no genda ali okani bokani abantu abako bakutulie echaye ase urigence nabo karo ko omo ko bakasoma batenga bono gutogora tuli abo bagotegera lakini bosa yo ko gotegera so ekyo amone chisemi very very important chisemi na chiko gara roko interview ga otherwise gutanga ngane nyankanda ali na nyule busa insirete likoli kwale ko chakondiki ese mi nere ko gero muntu change umwana bwo muntu mutaka yaro yaragira ni chiki so SM is very important. Those two things are very key as a bogetutu na hivo getutu yok as Kenya ngima twari ko lebinte bi Kenya ngima biro sibubuya ese yite yari go change mwacho muligiria nigo tokendete gusanga masemo no mheshimiwa Timothy Arege kurwase ensema ya Nyankanda ase award ya Manyero kitu cha Timothy County Kisii aso muruguriga oisiko ya bisi na kolengana na tika watini yabo litangani Musikarege ngaro mwazira se County ya Kisii muliki bitabu Musikarege n'umuyiburi Musikarege n'umwana siasa kandi n'ibintu biriya ebinde ebingagendete okora mheshimiwa Arege dotenge program yiri tukulia ungakirira nakyo litukulia chinsaire ngo kwabuka aki amatuka mange maybe in common days auto example ke weekday chingakyo kwenda service no to mubekano we weekend chingakyo otaliko enda se airbus oyo no mode ere buya litukuligirira lya boronge gasiro ego koreka boronge jinsa cyane cyo baboka 12 wikire yemo obis wikire yemo nimus nobis na bero paka 11 se 11 nimus nagenda ka kana jireka natimoka
Karagati mukire na ira nemes ona le chichane chukoli chega siane boli kumonongo para marago na ikaransa ali ke bitao biane nise chigo ikabona 5 rosera ko bwati ngana rosera lakini mono kwa sera isane mo isano iberi isano isatu abulo onkorade ono ma de inde bitao para ndungu timbu atu weekend goseki ahora boke mambi weekend bwe bange tuwe sibiria so ms kwa sana mwane bitao bora agende kanisa limo lakini marango ko nyoro bwatire na mangana ye chigasi kitoko kijana naona Jumamosi ni mbata mkutano kwa biashara biane alinko yakora na bonko alimbo Jumapili alimbwata na nje ngati korrange tabu ikasikia nyoletwa na akelikire lakini na gere function ni ndio kibetereti aboko bali wali tuachira andi musine kanisa twarangili ugochi aboko nyanaru tuachiro ya mheshimiwa korengana ne binde byo gukora korengana bana tagerere no mugano ububugi makorengana bana wachagete samangana masomo gutira kende mano tizingelinga all determined sana umanyite sana igoro yogo shake off challenges chobogima na kuruana obe successful go chimotwali mbose mikibwata saba sae babona bali andake bakwerigia abande bara school andake bagendera ta chikosi au abande bakurire chikosi andake kwanyora mbaranyora chigasi ndele bate baiga so school ko to baka college bako liteli ndo ra ikere rais ya ntaka kong kero jo tabukia bande paka moino tabukia vere gas inenda gitukwelina no gwetoma kolemereria nyine skuru go somba kwenda goikana ndikwira marago baka ubuke mambi nembe ya mambi kero kendo tu rukuru skuru kero kendo tuliet kende lunch njenga batebiga challenges inchiro abatu bamenya igo at some point yobo gimaboti na batu bamenya taigo lakini tumia challenges kwa wanga na kiegento kikosega kuira mutwe tubasa kutumia challenges kolera utagete abantu bakororera mabera utagete abantu bakwebereri bugima mboligo ya challenge chigocha ina linko ibi yapon ikiagera chigo nsuguma mono the obstacles chigocha I'm very happy echikola narengere ligotani sinarengerete echikola gele ne suguma mono gotani asina aliwe suguma edo nkeli kele rais wane bitabo bitokota yango likatole bitabo wo kweli na chitoro batukando bugendu boro batukanda bo kwa mwana lero tindi koragera yatinda getikoro sekere naragire tiganye line kolegende in most cases iko kwa yori transfer week tuli nonde kero shi gitabu kwa kero jaso kire wage sanga abangi so it's also a challenge, it's a big challenge yani kwa bantu social in a way lakini hotel netivo tokoso kitabu hiki so I want to encourage the young people that life is not easy, life is a challenge, and that's why we are human beings, that we are human beings so that we solve the challenges. We are not animals italikumanya what to do but let us be patient utobasa kwa over emotional utobasa kwa emotional mono tokole ibintu bina babyo nabandi bakoleze school ndali gilgi let us dialogue, let us listen to one another mambinero tobasa ikominya kwa kole gento oja weitia miaka yonse egento buna kili mwana uri aratongike biriti gita gikayemo beta gikatere tinone second ya giyokiro muliro lakini bono ras giyo chikumubike miaka ya yonse ibugima bwaye oko batali kunyara kolemereri kolemereri ne genteki ya sana mambi narongo kibole mambi ngo kibole tobasa ko romo tukabwate gento ukage gake rokota usega kenyora rais muntu igabigite chingu okoro muntu ago ndiga aliengiya you are a young man kwali ikirwe
wataka uibe kigima nayo bitajiri. It doesn't happen gogonya wasibiro rosia uyu mabu aho ngora nayo cyo ikiro ikero uri rubuzibu aho na no wansirita ali so wansirita wani ngora kabe patient so makuru wase bali buzibu aho until you will be okay. Yeah, mushima shinga kitoro cyo gukora engana yawe yo muri niriri. Is a very general question kwa mboli. I don't know whether to the youth or to aba Kenya engana yo muri uchese abamenyi be county ya Kisii na abamenyi kurwa ase enzemu ya kitutu cha kino nda batebi ngantwe n'abantu abamo siasa yajire etegera tuitane bastoge cyane na mambinero nunganetie ninkuganetie gato bwatirane kiro monto tigakore naroche asego ikira rojo tari goitaba kirio nda gokora aigetige motiga akore kiaye ayo kore kiao ekine intent kenne ndate anenda nga intuna abantu bumukia n'abagusi abatura abantu bumukia sana gato ndra gokora umukio yo lakini wewe ane ntuye banga ki batiangine mwana ito mugusi muroja saroji gato story yor biamo mwana sana mwacho muliria bweta seni kyagetembe nande ngokeranira ngambia muno wasikirwa yo kubwatia murubiriga mugima oisiko ya bisi ritukuria rero matonya ko batogosanga kurumo chakano kurwa ase ensemeiga ritukuria ngo togwate umheshimiwa Daktari Timothy Arege kurwa se county ya Kisii na wika chinga kichinde chinga kibano tora chinende kumire na ase umurubiri ngabano iga endera kubwate mirubiri ende yigeta seni kyagetembe riterane ngoro kundani runtiri.